салом тамошобинон ютуб канали пресатиҷӣ. Ин навбат дар идораи мо ҳузур доранд ду нафар инстамуаллимон ки бо кӯшиши зиёди худ кӯшиш мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавононро ба омӯзиши забонҳои англисӣ ҷалб намоянд ҳузур доранд. Инҳо Ҷураев Олимҷон ва Саид Вақтахтина мебошанд. Хуш омадед ба идораи рӯзнонаи мо. Ташаккури зиёд. Савол аз он шурӯъ мекунем ки ман пайгирӣ кардам. Дирӯз шумо дар мактаби интернати кӯдакони нобинои шаҳри Исор будед. Ин сафар чӣ мақсад дошт ва чӣ натиҷа дод? Ман чунон ки дидам кӯдакон ҳатто забони англисиро нобино буданд, лекин бо забони англисӣ сухан мегуфтанд, шеър мехонданд ё суруд мехонданд. мо дирӯз ба шаҳри Исор ба мактаби интернат рафтем дар якҷоягӣ бо фонди хайриявии Музаффар ва мақсади асосӣ аз ин рафтан дар он буд ки ҷалби ҷавонон, умуман ҷалби ҳама ҳамун нафароне ки дар Инстаграм корбарӣ мекунанд, фаъолият мекунанд, бинанд ки ҳамин хел фондҳо дар ҷомеаи мо ҳастанд, фондҳои хайриявӣ ва ба ниёзмандон кӯмак мерасонанд. Яъне дар он ҷои бисёриҳо мегӯянд ки хайр карда набояд, шумо реклама накунед, ин хел гапҳо пайдо шуд. Лекин ба ҳар ҳол ман ба аудиторияи худам фаҳмондам ки мо дар он ҷо ягон дирам аст, гӯем кисаи худмон сарф кардагӣ нестем. Мо танҳо ҳамона гирифта як гӯем паҳн кардем, ба ҳамагон нишон додем ки дар ҳақиқат ҳам хеле фондҳои нағз ҳастанд ки ба ниёзмандон кӯмак мерасонанд. Мақсади ӯ рафтан танҳо дар ҳамин буд ва ба кӯмак ба гӯем анамун кӯдакони нобинои мактаби интернат. Ва дар ҳақиқат дар он ҷо гӯем як рӯҳбаландии зиёд пайдо мешавад. Вақте ки мебинед ки кӯдакҳо ба нигоҳ накарда ба он ки маъюб ҳастанд, чӣ қадар маҳоратҳои хуб доранд, маҳоратҳои шеърхонию маҳоратҳои бисёраш ҳатто забони англисиро қайқа медонанд. Бениҳоят хурсанд шудем. Ман пайгирӣ кардам, беҳад хурсанд шудам. шумо кай ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардед? Ман аз синни 14 солагӣ оғоз кардам омӯхтани забони англисиро ва то ҳол ҳам мехонам, чунки чӣ хел медонем ки дарёи беканор аст дониш. Барои ҳамин то ҳол забони англисӣ худамро практика мекунам ҳар рӯз. чӣ шуморо ба омӯхтани забони англисӣ водор кард? Рости гап, аз даврони синфи 5 ё 6 бисёр сурудҳои репсарҳои амрикоӣ ки бо номи Eminem машҳур аст, бисёри вайро медонанд. Яке аз гӯем репсарҳои рақами 1 дар ҷаҳон мебошад. Ҳамона гӯш мекардам ва ҳамин як ҳавасмандӣ оҳиста-оҳиста пайдо шуда. Вақте ки ман намефаҳмидам ки вай дар матни ҳамун байт, дар матни суруд чӣ аст, лекин ба ҳар ҳол аз хафояш такрор мекардам ва хеле оҳиста-оҳиста гуфтам кани ин гапаш чӣ маъно дорад, ин калима чӣ маъно дорад. Хеле ҳавасмандӣ зиёд шуд. Баъдан комиксҳо мехондам, бозиҳои компютерӣ. аз синфи 8-9 будем, ҳар гуна бозиҳои компютери ҳамаш ба забони англисӣ буд. ҳамин як ҳавасмандӣ пайдо шуда аз ҳамун давр. идеяи таъсис саҳифаи омӯзишӣ дар Инстаграм аз куҷо пайдо шуд? Дар давраи карантин мо бекор будем, чӣ хел гӯем ки нав оиладор шуда будем ва ҳардуямон бо забони англисӣ ҳама вақт суҳбат мекардем. Баъд пеш аз оиладор шудан мо якҷоя кор мекардем дар як маркази омӯзишӣ. Аз сабабе ки ягон ҷо кор намекард, мо фикр карда гуфтем ки биёед якҷоя дар даврони карантин ҳамин шуд ки вақте карантин шуд ҳама дигар корхонаҳо чиё камтар чӣ мегӯянд муваққатан фаъолияти худашонро боздошт кардан, қатъ кардан. Аз ҳамун давр аллакай ҳамин идея пайдо шуд. гуфтем ки як саҳифаи худамро дар Инстаграм боз мекунем. ба наздики шумо обуначини шумо 50,000 расид. чӣ ҳиссиёт доштед? мо хеле ҳам хурсанд шуда будем ва гуфтем ки ин як чизи бениҳоят барои мо муҳим аст ва рафта ҳамун рақамҳои 5-0 харидему ва дар ҳақиқат як ҳолати ғайриоддӣ шуд ки мо надонистем чӣ хел онҳоро дам кунем ва бо блогерони дигар забономӯз ва English Sherzod Акай Суҳроб якҷоя дар ҳамун шаб чӣ кофта истодем? Трубочкаи насос ки барои дам кардани ҳамун шарико. Ба вақте ки ёфтем ба сомонӣ омадем, кӯдакон мезананд мегӯянд зодрӯз муборак, дар хаёлашон ки зодрӯз дорем. Баъд вақте ки мебинанд ки дар он ҷо рақами 5 аст, ягон 50 сола нест. имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо ҳамеша пайгирӣ мекунем инстамуаллимон бештар шудан ва ҳамкорони шумо ва мебинем ки шумо низ бо онҳо ҳамкорӣ мекунед. Бале. ҳамин
از کجا یک جایگی شما چگونه همین حالت صورت گرفت شما یک جا شدید همدیگه را شناختید با اکای سعدی بیاموز اکای بهروز دیگران؟ میتونم گفته که یکم کلابوراسیایی که بین بلوگرها شد این کلابوراسیای ما و اکای سعدی بود که چه گویم که همین یکم ویدیو ما برای ما یک کمک کلان بود که بعد از همون پادپیشکای ما زیاد شدن گرفتن. برای چه در زبان روسی میگن دبیوت ویدیو میگن. تو یک چیزی که از اول یک به ما یک تکان داد، یک تله داد که همین صحیفه ما پیش رفت. یکمین همکاری یعنی ویدیو کلابوراسیونی با اکای سعدی بود. در اونجا در موضوع خواندن طرز درست خواندن حرفای CH و از همونجا و در شکل این خیلی حجوی کردگی هستیم. از همونجا اکای رفت هم صحیفه اکای سعدی هم صحیفه ما و بعدا آهسته آهسته با اکای بهروز حفیظ که بخ انگلیش با نام بخ انگلیش مشهور است با وی شناس شدیم و برای چی مثال بسیاری میگن که در اینجا برای چی شما چی نمیکنیدن بین هم دیگر رقابت ندارید یا که دیگر حالت ها. اکنون ما معلم که هستیم در ساحه معارف و علم و آموزانیدن فعالیت میکنیم. اگر ما با هم دیگر که رقابت و دشمنی نمیدونم بخیلی نشان دیم این بعد دیگرها از ما چی برد میگیرن. این کار تجارت که نیست. بله اینجا تجارت اینجا فقط مقصد یگانه آموزانیدن است. به هر حال گویم همه به خودش هر یک معلم به خودش شاگرد دارد. مثلا شخصان هستن میگم من اکای بهروز با میخونم، اکای سعدی با میخونم که ما با میخونم. یعنی این یگان جایی چی نیست. ما همکاری میکنیم، دوستی داریم به غیر همکاری و این میخوایم که همین باز دوام یافتن گیرد و هیچ وقت قطع نگردد. بله. چند دوزن مشکل است درس‌های آنلاینی در شبکه‌های اجتماعی یا مشکلی نداره؟ برای من راست دیگه مشکلی نداره چون که اول من چه گفتم در مرکز کار نکردم. با فکر من که این پرسن تو است روبرو درس دادن مشکل تر است چون که همه وقت اموسیون کودک رو نگاه میکنی که احساساتش چه است و در اینترنت خیلی هم آسان است در خانه نشسته یک قهوه رو دم کرده درس داده بگیری. یعنی گویم از همه مشکلی ها که آسانی اساسیش همین که می‌بینید که وقتی که شما در شکل حضوری درس میخونید با یکم مثلا از خانه سحر بر وقت خسته یک وقتی معین از صبح گویم خسته شما باید راهگیری کرده یک مقداری معینی مسافه راه رو طی کرده با یگان جای معین رفته باز دیگرها رو انتظار شده نمیدونم گروه از 10-12 نفر عبارت باشد معلم بیاید درس میدهد و برعکس به خانه برگشتن این یک خیلی یک گویم از روی ساعت گیریم همین 2-3 ساعت تنها در راه میرود چون که روزی باز در شهر زیبای دوشنبه ماشین ها بین‌نهایت زیاد شده که همون خیلی ترافیک زیاد که ترافیک ماشین ها و بله از همین سبب باز شخصانی که مثلا در خارج هستن در دیگر دولت ها هستن برای این شکل آنلاینی بهترین گویم شکل آموزشی است هم برای بله با کدام رو از نتیجه کار خود شناس میشه چگونه یگان مینویسند شما یا چگونه وقتی که همون ما کار رو تقسیم کرده ایم برای همین که با ما کمتر و آسانتر شدگی وقتی که استوریز میکنیم من استوریز ها رو بسیارتر من میکنم اگر که جدا باشه و مثلا به حسار رفته بودم در اونجا من نبودم استوریز ها رو میسرالیم کرده بودم بعدا برای کامنتر یا جواب دادن پیش از خواب جوابت او خوب و استاتیستیکا که هست در اینستاگرام ما همه وقت میسنجیم که چند تا ابونچی نو اومد چند کس رفت و چه خیلی ریاکسیا کردن در اونجا این چیز اینستاگرام خودش همش نشان داده میده. درباره اگر نتیجه گویم کاری ما با مثل معلم مثال درس فهمیدن نتیجه درس من فهمیدن اصلا ما تستا داریم بعد از گویم با انجام رساندن هر یک همون باب کتاب تستای مخصوص داریم که مثلا با طلبه با زبان آموز روان کرده میشه و اونو پول میکنند و با ما باز روان میکنند ما سنجیده میبریم این یک نمودی تست تنها با هنگامی سنجیدن گراماتیک یعنی دانشجوی گراماتیکی آنها باز اینجا تست سپیکینگ هست تست اودیو یعنی گوش کرده فهمیدن تو چی اندازه باز یک چند تست های دیگر هم هست که ما همش سنجیده دیده میبریم که مثلا هر یک شاگردی ما تا کدام سطح یعنی حاضر دانشجوی زبانیش هست و
تو چه اندازه مثلا پیشروی کرده است و پروگرس کرده است؟ سوالی میگم قریب جواب داده یکون کس ناراضگی میکنن از همین سویشون در صحیفه‌های شخصی مینویسن که همین کارو نکنه. اگر شنویدگی باشد پشتی پاچه غیبت گفتگی هستن. همه وقت هست آدمی که با ستارت ممکن مخول نمیشد. من با یادم است یک اینترویو دیگر داشتم در اون نوشتن که همین عائله عموما برای من مخول نه. بعد میپرسن اما آدما که برای چی؟ جواب نمیدن. مخول نه، تمام مخول نه. روشون با من مخول نمیگن. هستم خیلی. بله یکون در همه جا خیلی هست. وقتی که علاقه ابونتچی شما مثل 50,000 می شود به خیر نمی شود. این چیزی بودگی هست و ما گوییم همچون اگر خودمون همچون پروفسیونال گیریم ما باید به این چیزا اهمیت ندیم. بسیار از می نویسن در کامنتاری من همین دیدگیش فقط اینستاگرام یک گوییم فونکسیون نقض دارد بلاک کردم. بله بلاک کردم برای که اگر به هر یک تا گپای اونو اگر اهمیت دیم این سری ما چی میشه؟ بعد مثلا حالت روحی روانی ما پتانسیلی ایجادی و امسی بله نیست میشه. حالت روحی روانی بد میشه. برای همین به این چیزا ما اهمیت نمیدیم و بعضا وقت باز شوخی هم میکنن. دینا یک تا کامنترش من خوندم یک کس نوشته سنم و غفار زنده باشید. امروز همین جامعه ما آدمایی میخوان زبان آموزن که رفته در خارج کار کنن، در خارج آرزو میکنن در امریکا باشن، در گرمانیا باشن. ولی من چنان که آگاه شدم شما زبان‌های روسی، انگلیسی، حتی عربی و ازبکی هم میدونید به غیر زبان تاجیک خودمون. شما چرا خواهش به خارج نرفتید؟ یا یگان مانع بود، یگان حالت، یگان مشکلی دیگر بود؟ خب برای ما یگان مشکلی رفتن نیست. در این حال در یک حالتی هستیم که از بودن خودمون در دوشنبه یک حلاوتی به نهایت خوب داریم و بیرون برای هم با تو هم صحبت میشد و در جامعه هم قدر داریم. شکر خدا پدر و مادر هم نیز همینجا هستند و فکر کرده بودیم که بیاید یگان جا رویم. با مثل فکر میکنیم ای با پدر و مادر را نمیبینیم و برای همین از این سبب این حال رفتن نمیخوایم و اگر با یگان جا رویم با فکرم همچون با سفر با باز برمیگردیم به وطن خودمون. استقامت دائمی چی وقت نمیخواید؟ نه استقامت دائمی در دوشنبه در تاجیکستان. یعنی اگر باشد که برای تکمیل اختصاص بلند کردن همون مهارت‌های معلمی و یا که دانش انگلیسی و یگان جا رفتم مثلا 1 سال 2 سال ایستادن همچون یک سفر کاری و یگان دولت اروپا یا امریکا یا که نمیدونم همچون توریست و یگان جا رفتن خدا کرده باشه بیانده ولی لیکن مقیمی شدن در یگان کشور دیگر نمیخوایم برای که همین دانش و ملکه‌ای که داریم میخوایم در همین جا برای وطن خود برای کشور خود در خدمت باشیم و ماند و استفاده بریم. موفقیت فعالیت خود در چی میبینید؟ شما همچون یک موفق هم هستید چون چندین سال همچون آموزگار فعالیت کرده، خیلی شاگردان زیاد تربیت کرده. از این خودتون موفقیت شما در چی؟ وقتی که با ما می‌نویسند که تشکر زیاد برای اینقدر زحمت‌هایی که شما با ما میکنند و این چنین با ما رسم‌های روان میکنند که با درس‌های ما آنها با طریق اینستاگرام درس میخونن و از خود میکنن. وقتی که در بیرون میبینن همون کلمه یا اینکه فرازی که ما یاد داده بودیم با ما میگن این برای ما یک خرسندی به نهایت کلان است. و وقتی که به یاد داشته باشید 30 مول 1 سالگی خود را جشن گرفته بود و در آنجا ما با اکای سعدی یک بازی ها گذرانده بودیم و در آنجا ما چیزی که دیدیم عائله ها آمده بودن. این به نهایت چیزی کلان و مهم است که مردم به تو باور میکنند. پدر و مادر با پدر و مادرهایشان آمده بودند و بسیار کلمه های تشکر به ما گفته بودند. این به فکر من بهترین چیز است که مردم به تو باور میکنند و یک چیزی گفته بودم که قالب های شخص شده رو نصب کردم که زن با همسرش یک جای کار میکنند، بلوگری میکنند و یگان چیزی غیر عادی نمیکنند. امروز جامعه ما جامعه سنتی است. بیشتر جوانان ما امروز خرافاتی هم هستند چون میگن که کار کردن زن لازم نیست. بعضیشون حتی جای کار هم ندارن ولی همین به زن روان نمیبینن.
شما چگونه روزی شدید شما چگونه قبول کردید همینه؟ می‌بینید که اولا اگر زن مادر با سواد باشد با عقل باشد وای میتواند که فرزندهای شما رو در آینده با سواد و با عقل و با تربیه و یک شخصیت سازد از فرزندها که آینده بر جامعه فایده اشون رسند. یعنی یک شخصیت های بزرگ. برای همین من فکر میکنم که کار و فعالیت کردن زن از جهت ایجادی، از جهت علمی، از جهت گویم فرهنگی تقویت دادن دانش‌ها و ملکه خود به فکر من این خوب است. این یک گویم پدیده نقض است برعکس. لیکن هر کس فکرانی خودش دارد، هر کس جهانبینی خودش دارد. برای همین با اون آدم ما یکون گپی گفتنی هم ندارم. مثلا شما به شما سیب مقبول است، به من انار، به کس دیگر خربوزه. برای همین یکون گفتنی گپی در اینجا نیست و یکون کس هم به فکرم در اینجا باید یکون خیلی سخن‌های قبیه که این زید بر آمدن هیچ حق و حقوق ندارد، برای که این به آزادی هر یک فرد داخل میشه. بله. شما با دختران چی گفتنی هستید؟ با دختران گفتنی هستم که همه وقت حرکت کنند که یگان چیز را آموزانند. اگر که به خواندن هوس نداشته باشند با یگان هنر، چون که همه وقت آدم باید داند که از دستی و یگان چیز می آید و یگان فایده به مردم رسانده می تواند. وقتی که فکر کنی که من در خانه میشینم، خب خیلی این فلاکت گفتی که پا خبر نه یکی میبید و یکی ممکن که همسر شما با یگان آواره یا که یگان حالت های بد شود، زن باید برآمده خیلی کار کنه در آن حالت برای فرزنداش، برای هم اویلش. برای همین همه وقت زن باید یا اینکه یگان کسبی خوب داشته باشد یا اینکه علم داشته باشد. بله بله، در حقیقت در همین نقطه یک چیز اضافه کردنی هستم. این هم نیست تخمین از کجا گفتن، همین نقطه نظره یکی از شناسای ما گوییم یک نزدیکم همچنین شد که همسری و یک کس زنی گوییم یگان کس به هنر نه، فقط همین کاری خانه ده، زنی خانشین یگان گوییم نه دیپلم نه یگان گوییم از جهت پروفسیونال یگان هنر یگان چیز ندارد ده، فقط کاری خانه و همون پخت‌وپزی خانه روبوچی نمیخه و شوهرش کار میکنه اساسی، یعنی گوییم تامینگری خانه اساسی شوهر است و همین خیلی می شود که شوهرش به صدمه دچار می شود و خیلی کنیم فلاکتی بعد خدای شانت یاد به هیچ کس و مدت 2-3 ماه وای داروپولی اینش وایش دیگرش وای در حتی در کما هم بود به فکرم، در حالت بیهوشی در مدت همین 2-3 ماه که وای در چی بود در بیمارخانه بود و حتی بعد از مثلا بیمارخانه برآمدن هم مدت 1 سال فعالیت کاری کردن نمیتوند و یگان خش تبار هم که مثال برای کمک باشد نیست. بسیاری در روسیه در دیگر جا هم با زندگی خودش هیچ کاری با یک از دیگر کارو چی نداره، یک بار کمک میکنه خبر میگیرن، بعد یک بار خبر میگیرن بعد وای نمیشه که زندگی را ادامه بدن در کار. در این خیلی حالت‌ها بعد انمون شخصیتایی که میگن که ای زن کار نکند با همون فکرای شخص شده خودش موندگی هستن، در همین حالت‌ها بعد میفهمن، لیکن هیچ کس در این حالت نمیاد خدا نکرده باشد. لیکن این چیز یک بنیاد چیز مهم است که باید هم زن هم شوهر از جهت علمی از جهت گیم هنری و دیگر طرفو همه وقت کوشش کنن که با پیش روند یگان چیز در اون دستاورد کنن در زندگی و با آداب و با عقل و با اخلاق پیش روند. امروز با یگان گروه فوند شرکت همکاری میکنید؟ بله، از این حال ما ویدیو درس‌های کوتاه در اینستاگرام در شکل دیالوگ‌هایی که وابسته به حالت هستند در زبان انگلیسی situational dialogues میگن، یعنی سیتواتیو دیالوگی، در همین شکل درس‌ها آماده کرده ایستادیم برای یکی از لایحه‌هایی که از جانب سفارت آمریکا دستگیری کرده میشود با نام EWB یعنی English Without Borders، انگلیسی بدون سرحدها. در همون روز ما این حال فعالیت کرده ایستادیم، ویدیو درس‌های کوتاه آماده میکنیم در اونجا. درس‌ها تیپ لایحه هم سفارت آمریکا؟ بله بله بله. به زبان آموزان چی مصلحت میدید؟ اونهایی که نه به اون زبان سر میکنن باید از چی آغاز کنن؟
аввал бояд мақсад дошта бошанд барои чӣ мехоҳанд забони англисиро омӯзанд. Вақте ки мақсад надорӣ, ёд гирифтан мушкил аст. Баъдан бо ягон муаллими хуб ҳамсӯҳбат шаванд ва аз ҳар куҷо хондан омӯзишро оғоз накунанд. Махсусан аз Британия ё ин ки аз Америка программаҳои тайёр аст ки агар аз рӯи онҳо хонда раванд, тезтар аз худ мекунанд ва ба зинаи оянда тезтар мерасанд. Барои ҳамин одамое ки ҳастанд мегӯянд оз ман 10 калима эҷод кардам, 5 то фраза эҷод кардам, баъд чӣ? Бояд тартибот бошад. Калимаро аз ёд кардӣ, хуб ҷои истифодабарии калимаро донистан дар кор. Ҷумларо аз худ кардӣ, бале, хуб не ки бояд инкор кардану саволӣ кардани ҷумларо низ ёд гирӣ. Барои ҳамин программаҳои тайёр ҳастанд. Аз рӯи он программаҳо агар сар кунанд бениҳоят нағз аст. Яъне гӯем агар худомӯзӣ карданам хоҳанд, беҳтараш ки шахсоне ки мехоҳанд ба забонро ёд гиранд, беҳтараш назди ягон ментор, назди ягон муаллим, ягон курс, мо намеём ки махсус назди мо омада хонед, не реклама нест. Маркази забономӯзӣ ягон ҷо рафта аз рӯи як тартиби муайян ва доимият бояд бошад. Доимияту тартиби муайян. Агар ин набошад, кори мо намешавад, натиҷа намедиҳад. Лекин агар худомӯзӣ кардан хоҳанд, барои худомӯзиам аз ҳар ҷо, мисол як видео аз YouTube, як таи дигар аз Instagram, ду китоби дигар, се калимаи дигар, хел намешавад. Яъне бояд як тартиботи муайян бошад ва барои тартиботи муайян ҳам фаҳмидан ки барои худомӯзӣ кардан ҳозир бисёри ҳамкорони мо худамон ҳам яъне консултатсия медиҳем, яъне маслиҳатҳо, мисол шумо ба назди мо меояд, мо барои шумо як барномаи муайян тартиб медиҳем ки рӯзи якум ин кора мекунем, рӯзи дуюм ин кора, рӯзи даҳум дигараш ҳам хел мисол барномаи 3 моҳа тартиб дода ба шумо медиҳем, шумо худатон аллакай давомаша кардан мегиред. Яъне аз кадом маводҳо истифода баред, аз кадом манбаъҳо, кадом видеоро тамошо кунед, чӣ хел сатҳи худатона, левели худатона санҷед. Яъне як барномаи муайян ба шумо тартиб дода мешавад ки аз рӯи он баъд шумо худатон кор мекунед ё ин ки ба ягон курсҳо рафта хонед. бештар истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан Инстаграм ҷавонон ҳастанд ва чуноне ки медонем, агар як видеои фahш ва ё ғайриахлоқӣ бошад, дар як рӯз чандин ҳазор лайк мегирад. Бале. Вале онҳо кам шавқ доранд ба курсҳои омӯзишӣ ё саҳифаҳои омӯзишӣ. Вале ҳарчанд давлатҳои пешрафтаи дунё аз ҷиҳати интернет пешрафта бошанд, вале омӯзишу чӣ гӯям ҳамин гуна курсҳо бештар аст ё талабгори зиёд дорад. мо чӣ гуна метавонем ҷомеаи худро ба ҳамин чизо бештар ҷалб кунем, махсусан ҷавононро? шумо дар ҳамин роҳ дар чӣ мебинед ки бештар ҷалб кунем ҷавононро ба ҳамин омӯзиш, ба ҳамин саҳифаҳои омӯзишӣ? айни ҳол мақсади асосии JSENG, забономӯз, бехаенг, биомӯз, инглишерзод, сайди мо бисёр шудаем. Мақсади мо ҳамин аст ки мардумро басавод кардан. Мардум ҳарче ки ин чихе шумо гуфтед видеои бемаъне бисёр шуда истоданд, дар равиши он ҳам илм ҳам омӯхта истоданд ва як саҳифаи омӯзиши тиб ҳам низ пайдо шудааст ки одамҳо дар бораи саломатии худашон бисёр информатсияи хуб меомӯзонанд. Барои ҳамин фикр мекунам ки дар муддати як 5 ё 6 соли оянда мардуми мо басаводтар мешавад ва мақсади мо ҳамин аст ки ба мардуми мо ба дигар кишварҳо ба кор нараванду, ҳамчун ба стройка гуфти гапҳо нараванду, дар ин ҷо кор кунанд, бо илм шаванд ва агар раванд ҳамчун турист раванд, ҳамчун як меҳмон раванд ба ягон ҷои дигар. Бале дар бораи контенти шабакаҳои иҷтимоӣ асосан ду намуд контент мешавад. Контенти деградатсионӣ, яъне контенте ки мардумро ба қафо мебарад, аз ҷиҳати ахлоқӣ, аз ҷиҳати илму фарҳанг мардумро гӯем бесавод мекунад, бадахлоқ мекунад. Барое ки ҳар чизе ки дар Инстаграм ё ки дар дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ мебинем, мо ҳамчун яъне тамошобинон ҳамчун як модели гӯем модели чӣ пайравӣ кардан, яъне як намунае ки аз қафои аввал пайравӣ кардан дар кор. Вақте ки як кас мебурад ягон бадахлоқӣ мекунад, аллакай махсусан ҷавонон мактаби сифои 6-7 о ана ин кори зур кард. Лекин барои ҳамин гуфтам ки ҳамин кори хато аст. Ин контенти деградатсионӣ ба дохил мешавад. Лекин ба ҳар ҳол ба ҳар чанде ки дигар намуди контентҳои хубам бошанд, забономӯзӣ масалан ҳозир
омӯзиши тибу якта дигар Парвиз Астро ҳаст, уно ба фикрам шунавадагӣ ҳастед лекне дар бораи астрофизика ва астрономия гап мезанад, дар бораи тиб ҳаст блогҳо, ман аз забономӯзӣ, забони русӣ, аз забони олмонӣ ҳаст, бисёр ҳастанд блогҳо. Баробари инҳо вай гӯем контентҳои баду фаҳш ҳаст рафтан мегиранд, онро ягон хел пешрофша гирифта намешавад, барое ки талабгори худашон надоранд. ҳамин хел дар гӯем қишри муайяни ҷомеа нафароне ҳастанд ки ҳамун аз саҳар то бега фақат ҳамун фаҳшиву дигар чизҳоро тамошо мекунанд. Агар гӯем контенти тоҷикӣ ҳам набошад, аз дигар кишварҳо ҳаст, ин интернет фазои иҷтимоӣ инҷа гӯем фазои чи аст, фазои виртуалӣ васеъ аст, беканор аст. Барои ҳамин лекин ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем ки ҳамин хел контентҳои нағзам бошад ва мақсади ягонаи мо ҳам ҳозир ҳамин аст ки баробари онҳо боз як контенти хуб бошад дар саҳифаҳои иҷтимоӣ. Ташаккур. Дар бораи таъсиси саҳифаи ҷисем нақл кунед. вақте ки карантин буд, чӣ хел гуфта будем, фикр кардем ки бояд як ҷоя як блог мекушем, аввал дар YouTube, дар Instagram, не дар YouTube, баъдан дар Instagram ҳам низ саҳифаи ҷесенро кушодем ва ман дар назди Photoshop нишаста будаму ба сайти ки дар он ҷо чанд то расмҳо буданд дар омадам ва фикр кардам ки номашро чӣ монем. Ба фикр кардам ки Ҷураев ва Саидова бояд инҳоро якҷоя карда ҷесенг мекунем. ин фикр ба шавҳарам маъқул шудам. баъдан фикр кардам ки логотипи онро чӣ хел кунам. баъд дар назди компютер нишаста инро мемондам, вайро мемондам. Рангаш маъқул буд, якчанд то неудачни попиткаам дорем барои вай сохтан. баъд фикр кардам ки мағзи сар монему, ҳар хел рангҳо монем, чунки забонҳо ҳам ҳар хел мешаванд ва вақте ки забон меомӯзӣ аз ҳар ҷиҳат бояд омӯзӣ ва ҳамчун культура ҳамун давлате ки ҳамин забон гап мезананд меомӯзӣ. хай дар охир логотипмон я мағзи сар шуду, рангаш бирӯзовӣ, намедонам ба тоҷикӣ чӣ хел кабучаранг бирӯзовӣ ва номаш ҷесенг. ҳатто шрифташа хеле кофта будем ки ба ҳар дуямон махбул шавад. худи калимаи ҷесенг яъне акроним мебошад, аз ҳарфҳои J яъне насаби ман Ҷураев, S бошад насаби ҳамсарам Саидова ва ENG бошад English JSENG. нақша барои оянда чист? оянда чӣ нақша доред? чиро пеши рӯ мебинед дар оянда? хоб албатта мо мехоҳем ки бо сафорати амрико боз ҳамкории худамонро давом диҳем ва инчунин аз соли 2023 аз соли нав сар карда, ҳозир омади соли нав аст, сар карда рубрикаҳои нав, дарсҳои гуногун, боз ҳам шавқовартар, ҳар чизе ки боз гӯем ба мардум ба он ниёз доранд барои омӯзиши забон, ҳамин чизҳоро гӯем роҳандозӣ кунем ва айни ҳол инҳо ҳамин фикрҳо дар гӯем таҳти чӣ ҳастанд, таҳти коркард ҳастанд. худо хоҳад аз соли 2023 боз ҳам бо як рӯҳи нав, бо як рӯҳи эҷодии нав дар Instagram боз давом медиҳем фаъолияти худамона. ман 23 сола зан ва модар ҳастам. айни ҳол як духтарча дорам, номаш Танзила. омӯхтани забони англисиро аз синни 14 солагӣ оғоз кардам. пештар мехостам муаллима нашаваму духтур шавам, лекин падарам зид буданд ва вақте ки фикр кардам ки беғарз аз тиб ман ба чӣ ҳавас дорам ки ба забони англисӣ буд ва оғоз кардаму то айни ҳол инро ҳам давом медиҳам. ман дар мактаби русӣ таҳсил мекардам, мактаби миёнаи рақами 28 ки дар назди театри ҷавонон аст. мактабам русӣ буд, донишгоҳам низ русӣ буд. Дар донишгоҳи славянӣ таҳсил мекардам. ихтисоси ман забоншинос ва тарҷумони забони англисӣ, русӣ ва инчунин забони ҷопониам мехондем дар донишгоҳ. баъди хатми мактаб, баъди хатми донишгоҳ ман оиладор шудам бо мистролим. дар ду маркази забономӯзӣ кор кардам. баъдан мо фикр кардем ки блоги худамонро сар кунем ва айни ҳол бошад ман барои ягон марказ кор намекунам, худам барои худам кор мекунам.
ва дар оянда мехоҳам ки блоги GSeng-ро айни ҳол 50,000 аст, 50,000 не 100,000 баъдан бо 200,000 шавад. барои ин мо ҳар рӯз кор мекунем, контент планамонро иваз мекунем ва фикри мардумро ҳама вақт нигоҳ мекунем ки чӣ ба онҳо қариб аст ва чӣ хел намуди омӯхтани забон ба онҳо осон аст. ман Ҷураев Олимҷон айни ҳол 23 сол дорам. аз даврони гӯем мактабӣ ба омӯзиши забони англисӣ бениҳоят шавқи зиёд доштам ва дар якчанд мактаб хондагӣ ҳастам. бо сабаби оне ки аз ин ҷо ба он тараф падару модар ки мекӯчиданд, яъне маҳалли зистро ки тағйир мекардем аз ҳамун ҷиҳат, аз ҳамин сабаб. якумин мактабе ки ман хондам ин литсеи инноватсионии шаҳри Душанбе ки дар гӯем дохили гӯем чӣ ҳамун ҷои донишгоҳи технологикӣ аст, яъне дар ҳамун ҷо дар назди авай қарор дорад. литсеи инноватсионии шаҳри Душанберо то синфи 9 хондам. баъд аз вай синфи 10-ро дар мактаби таҳсилоти имониёни рақами 78 ки дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад ва баъд аз вай синфи 11-ро бошад дар гимназияи рақами 9 ба номи Низомии Ганҷавӣ ки айни ҳол ба фикрам кӯчонданд бинои мактабро. дар 3 мактаб хондагӣ ҳастам ва дар даврони гӯем мактабиам бениҳоят шавқи ман ба фанни забони англисӣ буду, баъдан ба география, таърих, яъне асосан ба фанҳои гуманитарӣ. баъдан баъд аз хатми мактаб ба Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам бо ихтисоси забоншинос, тарҷумон инчунин бо муваффақият хатм кардам ва баъди вай дар муддати 2-3 сол ҳам фрилансерӣ мекардам. Фрилансер яъне шахсе ки худаш барои худаш кор мекунад, яъне дар ягон ташкилот ё ки дар ягон ҷамъият, бале нест, яъне ба қавле гӯем худкор, ба забони англис self employment мегӯянд, яъне самозанятӣ, яъне фрилансерӣ ҳар якчанд гӯем сомонаҳо ҳаст ба мисли Upwork ва дигарон. дар он ҷо баъд ҳамун чизои худам мемондам ки ман чӣ кор аз дасти ман мебиёяд. дар он ҷо бисёртар ба тарҷумонӣ машғул мешудам аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ, ба copywriting, copy editing мегӯянд. ба ин корҳо машғул будам якчанд вақти муайян. баъдан дар марказҳо дарс гуфтанро шурӯъ кардам. дар 2-3 марказ кор кардагӣ ҳастем муддати 6 моҳ, 1 сол, 2 сол ахир. ва баъд аз вай аллакай баъд аз оиладор шудан, баъд аз кушодани блоги GSeng айни ҳол бошад дар ҳамин кор ва фаъолият ҳастам дар ҳамин блог аст. чӣ нагуфтам, чӣ мехоҳед ки ягон чӣ гуфтам бошед? мо мехоҳем ки барои асосан дар мавзӯи он гап занем ки забони англисӣ чӣ гуна имкониятҳоро пеши рӯи шумо кушода мегардонад. яъне аксарият мумкин ба забономӯзӣ шавқ ҳам надошта бошанд, ки шахсоне ки аллакай завқ шавқ доранд лекин кӯшиш намекунанд. забони англисӣ умуман гӯем куллан зиндагии моро тағйир дод. донистани забони англисӣ, ҳатто гӯем якдигарро ёфтем ки инам сабаби забони англисӣ шуд ва айни ҳол ҳатто дар гӯем шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне тарзи соҳиби ягон кор шудан, роҳҳои соҳиби ягон кор шудан ё ин ки пул кор кардан гӯем умуман зиндагии худро пеш бурдан, агар забони англисиро донеду боз ягон маҳорати гӯем профессионалии дигар дошта бошед, ин гӯем 200-300% зиёдтар имкониятҳои шуморо васеътар, гӯем ҳамун ҳаҷми пули кормекардагии шуморо зиёдтар мегардонад. масалан агар шумо физик бошед ё ки биолог бошед ё ки химик бошеду боз забони англисӣ доред, чунки забони англисӣ забони гӯем дунявӣ аст, қариб ки дар ҳама кишварҳои дунё бо ин забон муошират мекунанд. барои ҳамин як мотиватсияи шумо ҳамин бошад ки ин як калидест ба сӯи муваффақият. ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду ба идораи мо омадед. бинандагони азиз ёдовар мешавем ки дар идораи мо буданд 2 нафар инстамуаллимон ки якҷо барои шавқу шӯреро дар қалби ҷавонон бедор карданд барои ба омӯзиши
забони англиси омада буданд. Инҳо Ҷураев Олимҷон ва Саидова Тахина буданд. Ба ҷавононе ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд гуфтанӣ ҳастем ки онҳо ба ҳар гуна сомонаҳои нолозиму ғайриахлоқӣ надароянд ва аз ҳамин гуна саҳифаҳои омӯзишӣ барои ояндаву пешрафти худ истифода баранд. То барномаҳои оянда саломат бошед. Ташаккур зиёд.